PNTL hamutu com estudante Sira José Escola 28 de novembro, a Escola Técnico Vocacional Becora, halau diálogo onde busca solução para problema. Nebe acontece entre Sira foi em Lalaisne. Diálogo ne realiza e edifício Escola 28 de novembro Becora dili, terça-feira, lorong ide fulang abril tinan rihundua no Loresin Lima. Tu irmã acompanha a declaração completa de parte escola na segurança. Husu rasi kita bocernya, buat toto kita bocer, tambah saja membela kontestasi ini. Husu kita bocernya, tanto dirkurida, tanto manorina ida, nunca mais atau hati tidak angkat kita bocer tiga hal problem. Tanto ini nama sirahot, nunca mais atau haruka kita bocernya bahal problem. Mami bocer problem nabe kita bocer halo, husu kita bocer mak kriya rasi. Tambah saya nak nanti kuliah saya, buat toto itu bocor. Tambah saya nak kontestasi saya. Khusus itu bocornya. Bela kelai. Dia. So situ saung ini ada beka kontestasi sexta-feira. Atan how duni. Mak main neutraliza problema ini habat ini deh. Ia momentu neba. Au foto que eras diretor escola rua, vice rua. Hoje estudante sira nebeke. Mete ba e comete ba problema o crime da nebe que ser halo acontece on mas be crime da nebe que pessoa singular da nebe que ni halo la bele resolve e mai ida tenti hatamba tur tanto manorinan sira kan kuliah bita bocera ne nunca mais jangka ka tu estraga ita bocera de pensamento e bocera de Hanoi ina nama cara human ba hatene ona dia kata kawan seri ta bocer ne mai sekolah. Mas wacer lah hatene kata saida makina nama ne forcel henu ba. Agora kono ti husu. Far na be kimi hatais ne educação no fome ta bocer kai ta bocer sosa. Osa ne husi ne be. Imi Hanoi di nama kalai. Ama sida yu kai sekolah buka problema hal problem. Resolve. Ulia. Consenso e menina nunca mais a tua. La coi valoriza ina nama ne sofrimento. La coi valoriza manorina insira ne educativo baita bocera. Hanori baita bocera, educa baita bocera, aba merone juventude sera imi sera malagor turne. Sai juventude ne transformato. Saída para a educação, Sira. Ministério da Educação, pun mai, pusi diretor escola. Tanto manorina Sira. Transmite hato baita bot Sira. Valoriza ba. Para aprender, tambah la iha valor para tu. Hanor di sekolah ini. Ida dia mak hau kompromiso, bayi sekolah ini. Hau pronto hatanya fatine bede. Kata profesor ho manorin mudar exemplo. Atau fohat hanorin baita ni wansira atau saya emone bemaka ia maturidade batene o di lori na sound de ba oi lao satu mai kalau provoka situação o di hamanas kalau cria instabilidade ia itanya na sound de persis dalam ba oi laia kor laia ras laia kor laia ras laia buat tidak memang polio kalau ba si ABC betul tu hanesa kita betul tu maromak ni oi rang dari mak rang mak miang hotu laia rang kita ini ket-ketan tanda ne hau husu bawang sira hau inome da sekolah 28 dunia naran wei hau kualitas hau husu di sekolah pa group pa imnia profesor hotu lebe makia ne imi nudar estudante hau group no husu perdão sekali durante ne ami halo salah hasuru sekolah komersi, mas be bawen hau fiar kata ita se dia. Tambah husi buat be mak kita conhece, se conhece dia, husi buat hahalok ad ita bele sai hadiah. Tambah buat ade mak mai husi ita fila fali hodi hadiah para at sai dia. Lao satu estraga. Kalau nas dede yo namanya ohine direktur komersinya lakoi mos bosala ba hanewan sirausi 28 Novembro nomos ba Sekolah Ekonomi Komersinya, si Wansira Sekolah Ruane, au lakoi kosala. Buatnya setenta saung ida mak acontece ba ita. Antau ohin ita hamutu kiha fating irane atau resolve estudante usi Sekolah Ruane. La satu saya fali inimigo
babebe maibe estudante ne ohin itanya diretor 28 November kolia ita estudante ne mai ne atu aprende ciencia, aprende matene que escola ne atu ne imi joven sira magdiang futuro nação irenia se joven ma futuro nação nian atau imi nia elolor ma escola ne imi aprende matenik neve imi iha or sira ita bot sira masih troca profesor sira escola o ita bot sira masih troca ita ne mau polisi sira ne abang barua reforma una kare ita bot sira nação irene ye ita bot ne lima se joven futuro nação nian atau imi ma escola imi aprende ciencia aprende matene usi ita bot ne profesor sira profesor emane bedia liusi educação mag transforma ema atau saya ema laos profesor sira mai anori ne ciencia ya escola ida loron mai hanene atu hanori ne atu ema ne saidia ke futuro laos ema ne mag atu saifale criminoso ya futuro ne profesor sira la hanori Li husi dialogo idane bele fo hanoimbe estudante sira husi escola ruane o insamak bele hamete em paz no estabilidade e futuro. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.